Саха кереске сколаға керей омук бай культуратын үгіхін өретегі арас тірәйін тегін бұспақы ұтылылар. Бүкіндерге чөсоқ ден керейдер бірханиктірін білет әтілер. Сандалы ортотугар ыһарламбыт эт арга өттүгөр минигас аз пирог онтон хоту деке хаянда саң хомоллубут үүнүттен буспут ирис чусуок тен керейдер төрүт браханниктарын маанос толугар эти халбагнабат үгес чусуок керей тылтан тылбастатакка күүңү кие ол бетер бу браханник өлгүүүнү уана сирге уакка өбүгөлерге мактанар аналлах онтон хайдак тарганбытынан белетелеринен ыллакка саҥа жылгенеттен 2 сулаган браханник Ый толон турдагына болар браханник билетенеребит кини көһөҗәрсе ый били календариттен көрөт. Олонно каяндаганы ристен оңхуллубут лепешка астанылар бит. Ол лепешка формата ый били аңарын курдук. Полумесяц кен болар буллади. Биги ярабыт иннине Юрий Исыгама ден кейтөрүттәбит чусок браханниге саха корейская школагылары номно үһү сылын билетиллер. Остол оңюларын астына оңюллар ыллан үңкүлән культураны кытта үйрәтәлләр. Маны тәңе төрү тахы астана алан дәлетче тардаллар. Бу сырыга жарманкаттан кирбит үбү ахамал акцияга ыттылар. Мин жебер халачы көңүр бутум уонна манагал бутум. Бүгүн браханник үчөй багайы. Бүгүн айшо браханник мин туга албытым. Кексе албыты 15 көңүн хайым. Чусок браханникка жокускайга бар корейскай община өрүдө көктөктүк кыттар. Онан арас омук алтыхан культураны кардарыта билен оголор билилере сайдылара өссө кеңир. Екатерина Мосова, Алексей Апрасимов, Саха телевидениеде, Жокускай.